خوشکو براین هجادا ما خوش به هیویدی که مروشا و ماش به اف ویدیو تایبت جبو سیاست مدارین ما اکتیویستین ما کردین ما مسلمان ده هندری خدا پاره ده بچه پیوستی هیه که او جیل خواه گره چوا که ام رخنه لتفگره خاپوچی دیکن رخنه تند او جی هیجاین که ام هنک رخنه تند لوانجی بکنین نها تفگره خاپوچی و تفگره هدا پاره ده عینی سنگره ده نه هلوست وانی برانبری ایرانی یک دژی امریکا دژی امپریالیزمی و دژی سیونیزمی از نابجم هرن تجاری نگوتیه پس نه امپریالیزمی و سیونیزمی و اسرائیلی بدن از یکیش کس از کردکم لسر آستان نویسکاری و روشنبیری و ادبیات رخنین من تند لهمبري إسرائيلي هنا أشكره بزماني كردي وبزماني عربي كرد عاجز بنجارنا خمناك شواكو از نرينا خود بجم هنا كرد بان نرينا هان عاجز أرجومنتي مجي هنا بهانه مو سدمي مجي هنا دماغ وصل وسط خود از ولوج آش وباش نا خفم لي برادرين ما يهودا بار حزب الله بري يعني بشكل خو بگرن يعني از تيدي جيجم بنرن تفگره خاپوچی ده ججنا قربانه ده چون لسر همو پارتیا گویا مهبه و جهبه و آگبه و پارتی کی سیاسی نما و نچون جمان لگوری عرف و عادات تیکیلین سیاسی و تشتین ده ناورا پارتین ترکیه ده دولت ده چون به هفدور ده پیروز باهی این ججنه نهاتن جموه افتشتاكي انتي ديمقراطيكي لدرواي اخلاق سياسة تركيا نهات چون جم همو كسي يري وند جم AKP هرن جم هودا بار وند بيجن ام دچن جم هودا بار گريداي AKP يو نظام شو وگريداي دولتي يو يري وند چن يعني ودربيه خوش دولتا تركر داخستيه تفگرا خاپوچي لسر هودا يعني ونشمانا جم هودا بار تشتك نماي وتعويز نداي دولة ترك تشتك نما وحمو تشتي خوا جو كرديتية شوشتية جبو دولة ترك جو راضي به باش ونشمانا سلاوكي نادن جماعة هودا بار يعني تفقرا هودا بار تفقرا هودا بار هي تني هي وندكارن جسر بقبيز النا وندكارن سر بقبيز حبونا وي هي پارلمانتری وی هي حواله وی هنه کادروی وان هنه خباتی وان هنه جهندري كردستاني كردن توك وان نافكر افحب ما في تي اللي توان نبي نتوان حسابنك تنكار تشهدنا برا PKK وحزب الله تشيبو دنا برا دولة ترك يعني ليس كدولة ترك دولة ترك دناوا PKK جي دهبو دولة ترك دناوا حزب الله جي دهبو كرد قربانيين وان پفچونونا کوکیه ها دبو او روپل چو اگر PKK دخوازه روپل دولتا ترک ای قریج و گمار و خوین بقلب و خوشک بکه اگر براستی دموکراتیک به دبی پیچکی دریه خوش هودا پارش گیر بک هودا پارشی قبول بکه وکی ریخستنکی سیاسی اگر خاپو و صلحو دولت باخچلی قبول دکن AKP قبول دکن دبی هودا پارشی قبول بکن و روژک به و مجبور بمینن هودا پاری قبول بکن و مجبور بمینن اوکی بنگه يعني لبرادر ما هودا پارشی او جی نبن وک خاپو چیا قحروسون امریکا قحروسون امپریالیزم قحروسون پروبلمو که شاید هودا پاری به دولت ترک رही اگر خو پارتیه کی کرد حسیبه پارتیه کی کرد مسلمان ده حسیبه ما فين كردا هنه لجم دولتات ترك
gerek vî mafêhanê Hudaparê eger piştgiriya Kurda dixwaze dibe van mafêhanê biparêze. Xem nake bere Hudapar, xem nake. Partiyekî İslamîst û nizanim çi û filan û ev cemaetên İslamî ez têdigêjimîn. Wekî cemaetên çepgir, rastgir, İslamî. Piştgiriya Hemasê jî bike. Xem nake. Kêfa xwe yê. Li Amedê xwepêşandan çê bike, nizam li Bismilê kona deyne, nizam li Batmanê nizanim çi bike. Ji bo Filistîn. Ez jî piştgiriya Filistînê dikim. Erê bes ez piştgiriya Rojavayê Kurdistanê jî dikim. Ez piştgiriya Bakurê Kurdistanê jî dikim. Rojkî ji roja Wedîtiyê Hudapar ji bo Rojavayê Kurdistanê, ji bo Kobanê heqwasa komkujî çêbûn. Piştgiriya mafê Kurda li Rojavayê Kurdistanê we xwepêşandan çêkiriye? Na. We kona vedayê? Na. We tiştekî wilo ji bo Kurda helwestên Kurd ana. Ji bo piştgiriya mafên Kurda li Rojhilatê Kurdistanê. We tiştekî kiriye? Na. Wê herin ji min rejîma Îranê biparêzin û qehresin emperyalîzm û qehresin nizanim siyonîzm nizanim çi. Ji we nayê xwestinî. Yan jî eger we kir Kurdê xwe jî biparêzin. Dema hûn bêjin em parastina Rojava dikin, hûn parastina PKK nakin. Dema hûn bêjin em parastina mafê Kurda dikin li Rojavayê Kurdistanê, hûn parastina PKK nakin. Tevlî ku PKK kêm zêde li wir desthilatdar. Lê Kurd li wir hene. Bi hezara, bi sed hezara Kurdên nexapoçî hene. Kurdên wek we mexdûrê PKK hene. Ma parastina doza Kurda bikin. Mafê Kurda bikin. Neçin ji min re hûn û PKK di eynî sengerê de, di eynî mewziyê de qehrosin emperyalîzm hûn qehrosin tu yanî pir şerm e. Hûn û sezayî temelî û rehmetiyê bibirin, rehmetiyê sirî Sûriya hûn der di eynî mewziyê de bin. Eger wilo bi çi ferqa we û PKK heye? Eger wilo bi hûn hemû dibin alav û destekên dewleta Kûr a Tirk. Dewleta Tirk ev helwesta dewleta Tirk e. Piçekî cuda bin. Piçek degiş bin. Ferqlî bin ji tevgera xapoçî. Hûn jî li ser wê xetê neçin. Çi ji we lazim e niha rewşekî çêbûye li Îranê êrî li ser Îranê dewletekî Îran dixwaze dewletekî bibe dewletekî atomî. Yek were bêje erê İsraîl jî dewletekî atomî ye. Bes Îran ferq e. Îran dewletekî dagirkerê Kurdistanê ye. Îran serkirdeyên Kurda e'dam kiriye ji sala 1946 de heta roja îro. İsraîl tiştekî bi serê Kurda nekiriye. Yani rast Müslümanın İsraîl yani bixwasî hûn dijatiya İsraîl jî dikin. Yani ez babesta min û Filistînî Müslümanin. û dewleta İsraîl komkujiya li hemberî Filistîniya dike, li hemberî Müslümanan dike. Ez bi we re. Bes dewleta Îranê jî komkujiya li hemberî Kurda kiriye û dike. Gerek hûn li hemberî dewleta Îranê bin bi helwestên siyasî dehqatî ku hûn li dijî hûn li hemberî dewleta İsraîlê bin. Ev dewletekî siyasî ye, cihû ye, nizanim çi ye, nicatperest e, ez behsa İsraîlê dikim. Bes dewleta Îranê jî wilo ye. Nijatperest e, faşîst e, dîktator e, xwîn rij e, xwîn vexwir e, xwîn mij e. Çima hûn wilo cot standartî dice we heye yani. Vana Müslüman çi bikin bi serê Araba Sunne Erebên Sunne ê Ehwazê, Kurdên Sunne dibin ji bin destê Îranê de di rewşekî xerab dene. Eger hûn xwe Sunne dihesibin biraderên Hudapar. Dibe hûn piçekî li xwe vegerin. Yani rewşa we jî eger hûn bixwazin xwe Kurda hemû partî heqê hemû partiya ye kutleya xwe fire bike, giraniya xwe fire bike, hûn bi muxatabê dilê Kurda bin.
كرد ملتكي مسلمان قل ملتكي مغدور جي رجيم داغر كريم مسلمان رجيمات ترك ورجيمات إيراني ورجيمات عراقي ورجيمات سوري ما أب رجيمين إيبان ولاتا جهونا كريستيانا نا مسلمانا ونجي خدي هالوست ببن بارتي كي كرد براستي ببن بارتي كي كرد وجنفده كردا هدايت هنا كن كرد بري بسلمان اگر كرد نفس سلمان بانا ون مالباتي وعشيري ون شاوا يعني وقيب هدا بار حزب الله وكر مسلمان بري بون مسلمان بون ما بس تعمل شيء ابي بتشك بان رخنين كو ازلوادكم ونجي الشعبية خود درباس بكن يعني نحقي خدي يعني كون رابن هلوستي وكي هلوستي دولة باخشالي وكي هلوستي عبد الله وجلان وسلحو وخابوبن درباري مشارة إيراني من نقوتية پشتگیریا فلسطینی نکن لی بقاسی ون پشتگیریا فلسطینی دکن یا پشتگیریا نزانم ملت مسلمان لکیجان لچینه دکن یا کرد بن چنگی ودهنه چکی پشتگیریا کرداشی بکن لإيراني لسوري لعراقي خمخوري كردابن بره كرد لچار پرچين كردستاني نيزيكي ونه مانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجه الأقربون أولى بالمعروف كسي نيزيكي تا بيوستي وان بقنجية بيتر هي قنجية تا چما بتشغلو سر كردا بقفيزه لسر روج آفا ولسر عفريني ولسر كوباني ولسر قامشلو بقفيزه بچه خواولو چنگ بك بچه فلسطيني وغزاي وكردان بينا ما في حقيقة خود پشتگیریاتا ومسلمانتياتا لسر إيراني ومغدوريتا كردن لإيراني إيه شيعة وإيه السنة ولو خول سر چنگ بك بچه چيني وفانا بينا ما چه علاقه به الوسطى ببرنسيب وبأخلاق وبعرف وعادة أولى إسلامي هي براست اگر ون مسلمان بن براستي مسلمان بن جو ستاندردي دويتن ابه كسي نزيكي تا براين تا مالباتا تا ملتي تا شيرين تربه لبردلي تجملتي خلقي بنرم بيخبر عليه الصلاة والسلام قدوية دبي مسألة هاني ده وصحابية بشتي ويشي قدوية دنافا قبيلة قريش ده ايه هري شيرين بردلي بيخبر مالباتاوي بو علي بو فاطمة بو زاروكي وامون ابيكو هري نزيك اري ريز دقرت جه كسندن لهري نزيكيوي مالباتاوي بو بيشتيوي جه عربا جملة عربا جدما ناكوكي دنا برا مهاجرين وانصار چيبو بيشتي وفاتا بيخبر همو گرگرون و سرکردین قریشه خواه راستن انصار دانين آليك أهل مدينة چون آليك خلق مدينة وسعد بن عبادة وان چون آليك وان قبول نكرن جخور خواستن خلافت ما ده هندري قريش ده معنى وأب هالوسطى هاني تبدي كل دجي برنسيب إسلامي كنت قبيلة قريش تبك هرتشت وإذن يعني قاطع دوامين ikinci مسلمان birinci Müslüman Kureyş'in ikinci Müslüman Ansar'ın vekidinin. ولو چی بو؟ لتاريخ اسلامي ولو چی بو؟ لديجي اسلامي بو. ليش ملتي خو حس كرن جب او خلقي خو حس كرن قريش ابو بكر وعمر وعثمان جو قريش حس كرن حتى بخبر ده ماكو درباسي مكة بو مكة فتح كر قوت ايكو درباسي مالا ابو سفيان دبه آمنت تكسن كارنيجي كي بو وبفيرنجي جملتي خواجه جباجاري خواجه خلقي خو حسكر ونشما ولونا ونشما كردانا بينن ونشما جو كردا حزناكن بقاسي كونج كردنا حمو  كرد مسلمانن جديني خو حزنكن
وجنتويا خوشي حزدكن وش ولاتي خوشي حزدكن وجي نبن وكي خافوتشيا يعني روشا كريت ونباش وشرمزار كري تفقرا خافوتشي ويجي تشتن ولد جارنا جارنا قالك جارنا وانتشنين دكن تشبه وكي تشتي خافوتشيا ونو خافوتشي دبي مثلا هاني ده عيني موزية دن ده عيني سنجري دن ده عيني خندقي دن قاروسون أمريكا قاروسون نظام امبرياليزم ونظام أبشية يعني قاروسون أمريكا وإمبرياليزم جبركو كردا بندستشت قاروسون أمريكا وإمبرياليزم جبركو كردستان چهار پرچهشت قاروسون جا أمريكا وإمبرياليزم جبركو دولتا ترك دوفكي وانه نتني قاروسون أمريكا وإمبرياليزم جبو چيروكا غزة وجبو چيروكا إيراني هر کس لسرمریه خود گری ونجی لسرمریه خود بگرین و زندی خود بپاريزن كردي خود بپاريزن ما قياد تشتكي جرانه تشتكي مستحيل انه ممكنه لا ممكنه بشكل خود بگرن روشا خوشي برچاف در باس بكن بشكل خوشي رخنه بكن از دزانم يعني هلوستا وتشتكي باشو از باورم برپرسكي وجه دما سوريا اندر ده نخوش بو چو سرداناوی ده تعزیه ده نچو بره نچو خواسکار تعزیه شیده بچونا ده تعزیه شیده بچونا بره اپوچی هاربن بره و يعني بره ودانا شي تعزیه شهید دموقراسیه سوريا اندر او خدای خو يعني خدای يعفو دك وعفوناك واجبه ون بچونا تعزیه شي انا زانم چونه نچونه لي از لگوری آگاهیه به اون نچو خواسکا اون بچونه اوی همو خلق دیروک جوار قید بکرانا تولي هلوستا پیس کرید آبوچیا ونچون خسته ونچون نخوشخانه ونچون تعزیه سوريا اندر واجبه خوکر وکاری خوی مسلمانتی انسانتی وکر آلیه دن طرفه دن نکر اما سلاق دنه خواسکا وفي بكرانا مخابن نبو از هیوی دکم وان رخنه انهانه وان نرین انهانه دوی قوناغا دیروکی ده بچکی کسایتی و ناسنامه و جا AKP جدا به بچکی ناسنامه و کسایتی وش محبه جدا به بچکی حلوستا و کسایتی و خباتا و شخصیتا و جتعقرا خابوچی جدا به تشتكي مستحيلة تشتكي ممكنة أقربون بخواص باش ليفر استيم داوية في آخافتني حتى مجارة كيدن آخافتنا كيدن لنا خير وخوشية ده بمينة